fa mo go tsa metshameko lenaneo a ra ba bonaga le thusa ditlhopha tsa setšhaba tsa banana go aga ditlhopha tsa motia. Lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le hentse boikuelo jo lo neng lo botsisitse go kgotleng ya boikuelo le go etla tshwetso ya nakwana e ntshitsweng ke moatlhodi wa kgotla ya ditsheko ya Francistown Re Gao Lapelwe ke tlogetswe e neng e laola gore party ya UDC kana Umbrella for Democratic Change e ka tlhoma balebeledi ba yone kwa ikwedisitsong ya ditlhopho. Tshwetso eo e ne e dira ka boatlhodi ba batlhano ba kgotla ya boikuelo e leng Tebogo Maruping, Messi Garekwe Seng Walia le moatlhodi Isaac Lesetedi. O nkutlwe Thamage ka pego. Lekgotla le tsamaisang ditlhopho mo go tlhokeng go kgotsofalela tshwetso ya nakwana ga moatlhodi Gao Lapelwe ke tlogetswe le ne la isa boikuelo mo lekgotleng le kgwedi eno e le 20 mme la boa gape la kopa gore boikuelo jwa lone bo reediwe ka bofefo. Kgotla ya boikuelo e na tsa tshwetso ya go nama e emisitse go tsenya mo tirisong ga tshwetso eo ya nakwana go fitlha e reetsa kgang e mo go apegileng. Kgang e ne e reeditswe ke baatlhodi ba le batlhano mme katlholo ya rolwa ke moeteledipele wa kgotla ya boikuelo moatlhodi Tebogo Tau. Fa rola katlholo eo moatlhodi Tebogo Tau o tlhalositse fa party ya UDC e paletswe ke go supa ka fa lekgotla le tsamaisang ditlhopho le paletsweng ka teng ke go sala molao ditsetlana tsa molao o tsamaisang ditlhopho. Moatlhodi a re tshwetso ya nakwana ya ga moatlhodi ke tlogetswe e tlontlola ditshwanelo tsa batlhophi ba ba tla tlamegang go amogana le ya sepolotiki maina a bone dinomoro tsa bone tsa karata ya mang le ko ba nnang teng e se ka fa molaong. A re ga gona sepe se sireletsang batlhophi mo goreng se ba se neetseng party ya sepolotiki sa go dirisiwa ka tsela e ntseng jang. Mo go tse dingwe baatlhodi ba batlhano ba kgotla ya boikuelo ba tlhalositse fa go na le kgonagalo ya gore tsamaiso ya kwadiso ditlhopho e kana ya amega fa e ka laolwa ke mabaka a kgang a ka yang fa party ya UDC e sena tshwanelo epe ya go ka lebelela ikwadiso ditlhopho. Ba tlhalosa gape gore go gwetlhwa ga tshwetso eo go na le kgonagalo ya go dia setšhaba go ka tlhopha ka nako e beilweng. Based on the conclusions reached above, the IEC has proved that the Konako erred in the decision it reached. It is on that basis that the order of the Konako issued on the 10th November 2023 is liable to be quashed and set aside. The appeal is upheld with costs, including costs of 2 counsel. The order of the High Court issued on the 10th November 2023 be and is hereby set aside and is replaced with an order discharging the rule NISA issued on the 31st October 2023 with costs including costs of 2 counsel. Baatlhodi ba dumalane gape ka bongwe fela jwa pelo gore fa ba lebile mabaka a beilweng lekgotla pele go a tshwanela gore tshwetso e e dirilweng ke moatlhodi Gao Lapelwe ke tlogetswe kgwedi e e fetileng e le 10 monongwaga e tlhokomologiwe le go segelwa ko thoko. O nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Lekgotla la Bakwena Taxi Association le simolositse tirisano mmogo le ofisi ya mopalamente wa Molepole South ya go anamisa molaetsa wa go lwantsha dikgang tsa dipolano tsa batho le kgokgontsho ya bong tse di aparetseng motse wa Molepolole. Fa bua kwa tshedimosong ya mogwanto wa go gasa molaetsa wa go ema kgatlhanong le masula a kwa Molepole Bosheng, mopalamente wa Molepole South Re ka Bomorwaeng o kopile setšhaba go kgala ditiragalo tsa motlhale o ka gotlhe a re botshelo ke mpho e tshwanelwang ke go babalelwa. Jessica Pilane. Motse wa Molepole o ntse o harahero ke dikgang di tshwana go oketsega ga dipalo tsa batho ba ba nyalelang ga mmogo le dipolao tsa batho. Mme mokgatlho wa bakgweetsi ba dipalamo tsa setšhaba kgotsa Bakwena Taxi Association o latlhegetswe ke bakgweetsi ba le babedi monongwaga ba botlhe ba bolailwe. Ka jalo mokgatlho o tshwaragane le ofisi ya mopalamente wa Molepole South go gasa molaetsa mo setšhabeng kgatlhanong le masula o tlhantse a direga mo motseng o, mme ba simolotse seo ka go tshwara mogwanto. Re tshwenyegile thata bagaetsho ka ditiragalo tse ke ka sking ke dinankole mme le ditsi mme ditiragalo tse di diragala yana ka gore gapela matshelo gore gapela dikoloi go kitikiwa ka rona
dikgang tse tona le kgosi le botsadi jo bo hajo di re phatola pelo. Re tshwanetse ba rotlhe re tshwaragane re dirisanye go boloka motse wa rona le batho ba ga rona. Re tshwanetse re bue phatlalatsa gore dilo tse ke matlhabisa ditlhong batho beso go sa kgathalesege gore motho ke ohe a ke ngwana a ke mogolo motho ga a bolawe motho ga a dire dipheko. Go tsena mo go ntagabana le seabe go supa fa seemo se se tshwentse thata mme ebile setšhaba se ikemiseditse go dira mmogo go le re kagiso le thitibalo mo motseng. Ha ele teko ke gone yaanong go batlang gore re rapele bakwena beso tse tlhere di rolele go rara gore jaanong rona re le batho mapodisi ba lekile go a le bosega gore tiro ya gompiekwe e be teletswe ke lona ba Bakwena Taxi Association. You are a critical stakeholder. Re tshwanetse re berekele lona very closely. Me ke kope ba gaetso ke re teng re heng information. Go ya ka mopalamente re morwae mogwanto o tla tshwaragangwe le gape segolo bogolo ka malatsi a boitapoloso go itebaganya le dikgang tse di farologaneng go akarediwa ipabalelo tseleng. Ke le mopalamente wa kgaolo a Molepolle Borwa ke dirisanya le lona ngwaga le ngwaga ka December re tla nna le mogwanto a mohutao. Ra iso December ke kgwedi e leng gore mongwe le mongwe wa ba batla go tsamaya. Ke kgwedi e go nna le mosuke mo tseleng yana re kopa hela la ntlhantlhaela gore ha wa emella o ya mosepele tlhomamisa gore sekolo ya gago e roadway. Setšhaba se kopilwe go dirisana le makalana a itshireletso go lwantsha borukutlhi le go isa go itseela molao mo diatleng ka se se tsamaiso e letlelesega mo molaong wa lefatshe leno. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Re santse re le kwa Molepole mo palamente wa Molepole Bokone re wa bile re goeng a re badumedi ba tshwanetse ba tshepa tumelo go ipatlela ditharabololo ka jaana botshelo bo aparetswe ke dikgwetlho. Re ragoeng o ne a bua kwa Molepole mo tirilong ya ditebego kwa kerekeng ya St. Paul Anglican Church Bosheng. Lizzie Class Kapego. Ngwaga le ngwaga kgwedi a Sedimonthole le dikereke ka go farologana di kgobokanela go neela modimo ditebogo mo sengwe le sengweng se a se ba diretseng e le badumedi. Go ya ka moruti wa kereke ya St. Paul Anglican Church ya Molepolole, moruti Botshabelo Beleme a re tshegofatso e tswa kwa modimong ke sone se go leng botlhokwa gore batho ba neele modimo ditebogo se go le jang ka mpho ya botshelo ka le tshwanelo ya mongwe le mongwe ebile e le thata kgolo. Le botshelo jo se se itumedisang ke gore ga gona ope yo bo mothaelang mongwe le mongwe wa rona o bonye botshelo mmogo le bone ba ba sa tlholeng ba le teng mo botshelong mo nakong e le bone ba bonye lesegole ba bonye mpho ya botshelo nako ya ba santse ba le teng lesola bone le tlileng ga la tla le ba ikala go gongwe go selela ba ne ba le mo botshelong. E le thulaganyo ya kereke yone gore ne re mo ngwageng go nna le letsatsi le le ntsenya le re le amogelang le la thobo le leng gore re tlabe re bala masego a rona rotlhe a re agilweng ke modimo selo se re tshwanetse gore re se ka tlhwagana. Mo go tse dingwe motse wa Molepolole ntse go magometswa ke dikgang tsa go nyelela ga batho le dipolano tse di ile magoletsa mme mo palamente re go kopile dikereke tsotlhe go baya motse mo dithapelong e le tsela nngwe ya go leka go hema diemo tseo tse di sa jeseng di welang. Sabe se le se dirang se segolo go gaisa sa mongwe le mongwe le le kereke ra eletsa gore o ka re ka tswella re le mo ledulo le le ntseng jang mme re ka le kgona hela ka lona kereke re ka le kgona hela ka lona barapedi ke le kope gore a re tshwareng ka thata badumedi. Re go eng o kopile baruti ba ba sa tswang go thomamisa go tswelela ba itshwareletse mo tumelong le go thusa go bontsha bao ba ba santse ba le mo lefifing tsela ya modimo. Lizzie Class, BTV News, Molepolole.
go tlhabolola mohama wa temothuo ka tiriso ya metlhale e harologaneng ya maranyane ke konokono gore lehatshe leno le tlhabolole itsholelo ya lone. Se tlhalositswe ke mookamedi wa lekalana la National Agricultural Research Development Institute kana NADI, Professor Julius Atlhopheng ko pegong ya ntlha ya maitlamo a lekalana leo la NADI. Mojadi Mokibelo. Pego ya ntlha ya maitamo a lekalana la NADI e gatela botlhokwa jwa go thabolola itsholelo ya lehatshe leno go thomisa gore batswana ba nna le seabe se se kwa godimo mo itsholelong ya lehatshe la bone, go arogana dikitso tsa maranyane le go di tsenya mo tirisong ga mmogo le go dirisa ditsa tholego le ditswa temothuong gareng ga tse dingwe. NADI brand, what does it say? It says empowering agriculture, transforming futures. That's what NADI stands for under this vision. Our R&D processes still under this vision is there to yield operational excellence as we improve our research capacity and application of our research agenda. Might I add, this research agenda is from the stakeholders. So it has implemented the UNESCO Open Science Initiative. So we also are, through this vision, delving more and more into digitalization. Not only digitization, but digitalization, meaning it's more at process level. Mo godimo ga mo, pego e sedimisa methale e mešwa ya tiriso ya maranyane ga mmogo le go tibela seemo sa phetogo ya loapi mo mogameng wa temothuo. For us as an organization, we should understand that this change, this transformation, you can probably call it innovation. It's an ongoing process that needs to be part of our culture. So la go the change management, when the period and the process is finished, we accept change because as an organization, that institute at one point was supposed to be innovation. That development means change, it means innovation. It is part of our DNA, part of our culture in giving our stakeholders the needs-based research, innovative solutions that they sorely need. Lekalana la NADI le itamile go ba kwa pele le go thomisa gore gona le madio a nametsang mo ditirong dingwe tsa konokono mo dikgeng tse di tang di akaretsa tshimolodiso sešwa ya lehelo la dikitso, thabololo ya moalo a tiriso ya maranyane ga mmogo le go thabolola moalo wa sekano le ipapatso ya lekalano leo go goroga mothego ko setšhabeng. Mojadi Mokibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. Kampani ya DBS ya betsa sepodisi sa Botswana ditilo le ditafole tse di ka tshwarang dikete tse di 70 a dipula. Dimpho tseo ke seabe sa maitlamo a kampani eo mo go rotloetseng seemo se itshireletso sa maemo a kwa godimo. Tsholofelo Chepete le Sharon Kabuda ka pego. Mogolane yo itebagantseng le tsa itshireletso kwa DBS Rempha Mogodiri a re ba kgonne go nna le botsalano jo bo hapegile le sepodisi sa Botswana dingwaga go tswa tshimologong. Sepodisi sa Botswana se na le seabe se se kwa godimo go tlhomamisa itshireletso ya batho le dithoto tsa bone, mme gape go se thona gore kampani ya DBS e lemoge seo. We at the DBS Group is unwavering in its commitment to support initiatives that contribute to the capacity building of the Botswana Police Service. Aligning with our broader Building Forever sustainability strategy, that's the DBS. If you look at the DBS strategy, we have what we have, Building Forever sustainability. Ka ele bone ba tlhomisang gore molao wa dirwa, sepodisi sa Botswana se lemoga fa dimpotse di se le kana go e maleba ka jana puso mo nakong eno e ka seke e kgone go atametsa ditlamelo le tirelo kwa setšhabeng ka nako e le nngwe. Let me just take this opportunity to express our profound gratitude and delight at receiving some items of furniture and office equipment from DBS Group this afternoon. As custodians of public safety and security, the BPS is proud to uphold the rule of law by way of delivering our mandate. Motisamo kamela sepodisi sa Botswana Re Solomon Mantswe a re ba lemoga boleng jwa thuso e bile a tlhomamisa fa ba tla itlhokomela gore ba tswele mosola ka lobaka lo le leele. Re file Motube, BOTSWANA Television, Gaborone.
Modulasetilo wa khansele ya Ramotswa Rre Zahio Jalal o rotloeditse setšhaba go inaakanya le lenaneo la temoletlotlo ka le na le bokamoso mme ebile le ka ntsha lefatshe leno mo go ikageng ka mahatshe a mangwe go le direla dijo. O buile jalo ko bokopanong jwa bofelo jwa ngwaga ono jwa khansele ya Ramotswa. Yenge Malimoyo le Puleng Makgosa ba rulagantse pego. Jaaka khansele ya Ramotswa e ikgata motlhala go sekaseka se se kgonneng mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 le dikgwetlho tse e diraletseng bogolo jang mo mohameng wa temothuo. Lenaneo la temoletlotlo le tshwanetse la tsewa ka tlhoafalo ka le lone le tla thusang lefatshe leno go itirela dijo. Balemi ba rotloediwa go ikatametsa le go kopa dithuso tsotlhe tse di ka ba kgontshang go rurifatsa katlego ya lenaneo le. Honorable councillors, let me appeal to all of you here to support the new Temoletlotlo program, which has been launched in earnest on the 26th October 2023. The main intention of the program is to improve productivity by getting farmers to commercialize their farming. The program has two components, being household food security and national food security. Temoletlotlo ena e ruta batswana sengwe. Mabanyane fa le ga tautona asena nna ari kemeleng ka dinao mora ga pitso ya COVID re ne re tsa sengwe sengwe ka kontle le tamaitela matamaitele re khona go e jwala mo backyard garden re reka buturu ebile di goruntu tsotletse re sokola go di bona gompieno are di o tsotletsebo re ka di dira. Go bolelwa fa go nnile le dikgwetlho mo mehameng e farologaneng mo kgaolong ya Ramotswa. Le fa go ntse jalo se segolo ke go rotloetsa kgolo ya lenaneo le gareng ga tse dingwe. Balemi barui ba tlhokana le go rutiwa ditsela tse di maleba tsa go direla lefatshe dijo tse di babalesegileng. Uptake your net dropped by 59% attributed to outbreak of manje in Otse and Mohobani areas. Our farmers lack knowledge of disease and pest control, and we will strengthen our extension service education. Re ba latele re ba nele le bona ba se ka ba tsaba gore botse dipotso ka gore neelano ena ke yone tle ira gore motho a tlhaloganya le nene le ka botlalo ka ba itse gore mme ke a go anywang se se kalokalo mo go direng temoletlotlo ye. Mo godimo ga go itirela dijo ga lefatshe leno, modulasetilo Rre Jalal o ne gape a kgola puso go atla dithuto le dikitso tsa maranyane tse e bileng di setseng di dira go tlala ka diatla mo go phadisaneng ga mahatshe a sele ka se se tla thusa lefatshe leno go emisa go ikaega ka ditswammung. Yenge Malimoyo, BTV News, Gaborone. Mapodisa a kgaolo ya number 7 kwa Kasane a tlhotlhomisa ditiragalo tse tharo tsa bogodu le go thubiwa ga matlo tse diragetseng mo mafelong a beke. Mo ngweng ya ditiragalo tseo babelaelwa ba le batlhano ba ne ba tshwarwa morago ga gore ba le babedi ba tsene mo madirelong a Chobe Safari Lodge ko ba neng ba tsaya dithoto e se ka fa molaong mme tsa fitlhela mo go bone morago ga go phuruphutšiwa ke mapodisi. Ke a leboga Eole Kapego. Ba ke bangwe ba babelaelwa ba le barataro ba ba tshegeditsweng morago ga go hithelwa ka dilwana tse di lopileng madi a ka tshwara dikete di le 10. Go ya ka dithothomiso e ne ya re kgwedi eno e thola malatsi a le 16. Babelaelwa ba ne ba tsena ko madirilong a Curio Shop ko Chobe Safari Lodge ko beneng ba utswa dithoto tse. Morago ga gore mapodisi ba begelwe ka tshenyo e dirilweng ke babelaelwa bao, mapodisi ba ne ba kgona go ba tshwara mme mo phuruputsong e tseneletseng dilwana di ne tsa hithelwa mo go bone. Di tsewa yana le gore ba di tsentse ka teng ga diaparo tse ba di apereng e ba tswa mo shopong daylight ela go madirelo a butswe mme tiragalo e ile a sone nalo ba reportela ba mapodisi ba siana temma ile ba goroga teng ba eta ba bona batho ba setse ba dile mo shopong mme ba tshwara ba phuruputseng ga teng o tletse le gore ke nnete ba itlhala le gore ga ba setse ba setšha ba itlhala dilwana mo ka mo teng ga diaparo tse ba di apereng. E ntse e le ka mathatso mo tiragalong tse pedi tse di harologaneng ko kgaolong ya Plateau. Dilalome dingwe di ne tsa thuba ko lelwapeng la rre mongwe mme ba utswa thobolo ya modiro wa 3030
le dithoto di tshwana majalwa le diaparo. Moagisani o ne a itsese mapodisi ka tiragalo eo, mme mapodisi ba ne ba latedisa mothala wa bone ko ba neng ba inaanaga. Ka nakonyana tsa bo 9:30 mo maitsibueng ke ne ke na le mosadi wa me hantle re ntse re iphukisa pheo ka gore ne o mogotenyana mo ntlong ra be re utlwa mokgwasa mme mokgwasa ra be re wai gongwe ke diphologolo ka di rata go tla ka morago ga lapa la rona ka so ha re ntse ra utlwa ka re go robega sengwe be re gongwe ke phologolo ne ithula senke ra be re boela mo ntlong ha re le mo ntlong mosadi a tlhobela thata nta re le letsolo le go na le batho kana bodini ga bayo a ko go komela ke be ka re ke a gananyana mme kgantile be ke re mme ke o komela ke be ke a go komela ha ke o komela ke bona borre ba le babedi mme borre ba tshotse di-plastic ba buisana go supa gore ba tshotse tranka e le kana e le bega e le safe ngwa dilo dingwe re rotloetsa setšhaba gore se itlhokomele thata se ire ntebele ke go lebele se kope batho ba ba pile le bone gore ntshalela go ke santse ke siannagale ka gore ba simolotse kana ba batla tsone dilo tse le gore na tso mo mantlong mo ba thuba ba batla tsone di-cell phone ba batla di-television le diaparo le dijo tota. Setšhaba se gakololwa go nna Podimatseba mo nakong e ya malatsi a boitapoloso le botsalo jwa morena ka go inaakanya le dikomiti tsa ntebele ke go lebele le go tsibusa mapodisi fa ba belaela borukuthe bope fela. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Tseo e ne le dikgang ka botlalo a re utlwetsa metshameko ka city ke a gakwa. Jaibu TV ana gonela tsa Setswana ka leleme le le tlhapileng me a re tsene mo go tsa metshameko nna ke bidiwa hela gote city ke a gakwa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Netball Association Malebora Ditlading Kgakile a re lenaneo la go tlhabolola metshameko go tswa kwa moding la re ba bona ham le ka thusa ditlhopha tsa setšhaba tsa banana go ka ga ditlhopha tsa motia ka jana di ne la batshameki sebaka sa go ketsa maitemogelo a bone ra Ditlading Kgakile o buile o kaile seo kwa moletlong wa go tswala semmuso dithutuntsho tsa banana tsa dingwaga tse di neng tsa ngwaga le ngwaga tota tse di neng di tshwaretswe kwa Johaneng a rutla tlamele Montshusi le Simon Totlang. Ithuthuntso ke bontlhabongwe jwa lenaneo la Botswana National Sports Commission la go rotloetsa maloko a bone go ka inakanya le tlhabololo ya metshameko go tswa kwa moding. Batshameki ba sale ba tsena mo ithuthuntshong tse malatsi a le 10 a fetileng ko ba neng ba rutiwa ka dintlha tsa botlhokwa tsa motshameko wa netball. Our dream is to continue to have this kind of camp at the end of the year. And what we will be doing, as you had explained, we will be selecting talent across all the regions, as you mentioned. And in those regions, at the end of the year, we will be assembling here to make sure that we pick the talent for the following year. Lenaneo la BNC re ba bona ha le tsotse ka go engwa nokeng ke company ya moepo wa Botswana e le tsela nngwe ya go tsenya lebogo mo go godisa motshameko wa lefatshe leno. We aim to establish 4 centers in each region, equipped with 2 coaches per center to cater for the specific age-based categories outlined in the program. The pioneering pilot project commences in Johaneng, a region that has exhibited exceptional enthusiasm and readiness. I learned a few things while I was here. I learned the basics of netballs, such as landing, catching, and receiving the ball. Mo nakong eno lenaneo la re ba bona ha le santse le dira go le gontsi mo go thuseng batshameki ba banana ka jana metshameko kwa dikolong tsa puso e santse e eme nakwana. It is efforts like this one by the Botswana Netball Association to ensure that there is continuous development of talent despite the challenges that are being faced. Again, it means programs like this one, programs like Rebabonaha, programs like the Centers of Sport Excellence, they are there for sport associations to take advantage of. Again, di ithuthuntso tse di semotseng kgwedi eno le roba bobedi e nngwe ke le batshameki ba le 60 le bone go tswa kwa motseng wa Mau mo go tshwane le Johaneng. Tlamele Montshusi, BTV Sport.
mme ga re gatela pele pitse e tumileng ka leina la Silver Sky go tswa kwa motseng wa Takatokwane e dirile diaba ka mafelo ano a beke kwa kgaisanong ya dipitse ya Motokwe ka go fenya lebelo la mmang la sekgala sa 2400 meters la di-thoroughbreds. Mabelo a Motokwe a ne a tsena mo ngwageng wa borataro kwa dipitse go tswa kwa mafelong a farologaneng di neng di phadisana mo dikarolong di roba bobedi. Neo Modingwa ka pego. Pitse e tumileng ka leina la Silver Sky go tswa kwa motseng wa Takatokwane e dirile diaba ka mafelo ano a beke kwa kgaisanong ya dipitse ya Motokwe ka go fenya lebelo la mmang la sekgala sa 2400 meters ya di-thoroughbreds. Mabelo a Motokwe a na tsena mo ngwageng wa borataro ka dipitse go tswa kwa mafelong a farologaneng di ne di le mo phadisanong mo karolong di le boroba bobedi. Ke ipanganyetse lebelo le all the way from Charles Hill ke sena go lusa ko Charles Hill. Ipanganyo e ne le mashetla because tota the last race pizza me di le overtrained, so I had to give them a rest. Go tswa go ke be ke ba gape ke le ka gore gore ke di tsenye mo fomong, and it go ne go le thata because how be re ka le mo pitseng e leng gore gore e kile ya lapa o tshwana gore gore o leke by all means gore gore o e batele di supplement. Silver Sky e supile fa ene ipaakanyeditse kgaisano ya monongwaga sentle e fenya lebelo le legolwane la kgaisano fa pele ga pitse ya motse wa mo Motokwe Secretariat le Son of Approval go tswa kwa motseng wa Charles Hill. Mopagami wa pitseng o supile fa a itumetse ka fa Silver Sky e dirileng ka teng mo lebelong le ka boela gae ka madi a kana ka 15,000. Yo lusitse ke mora kry-a Sky tlhoboga a ikite ka thupana ka mosolo gone go teo tla fela. I'm so happy. I'm so happy because total ke nkare ipaakanyo ile ga ke ntse ke bankanya dipitsa me ke ne ka lemoga gore mme ka gore ke pitse ke e tshepang, it is going to do it. Silver Sky e na ska fetsa ho hela ka ene gape ya gapa lebelo la 1400 meters la di-thoroughbreds fa Perfectly Put go tswa kwa Dry Hook wa setlhopheng sa Babile Stable e fentse lebelo la 1200 meters e ntse e le mo karolong ya di-thoroughbred. Mo mabelong a mangwe pitse ya ga Amos Motsumi kwa Lerolwane yone e ne e tsere bomampudi jwa 800 meters ya Tswana Breed fa Small Boy e feditse fa pele ga ya ga Diamond Kelebeng Western Bypass le Secretariat. Mabelo a Motokwe a na rulagantswe ke Diamond Kelebeng wa TT Stable e le tsela ya go godisa motshameko wa mabelo a dipitse mo kgaolong ya Kweneng. Neo Modingwa, BTV Sport, Motokwe. Re ntse re le kwa mabelong a dipitse kwa Motokwe, tona wa bojanala le tikologo Mefilda Kereng o rotloeditse banni ba metse ya Kweneng go tswelela ka go godisa mabelo a dipitse gore a nne nngwe ya ditiro tse di tla tlhabololang mogama wa bojanala le go tokafatsa tsa itlosobodutu. Tona Kereng o kaile seo kwa lebelo leo kwa a neng a supa fa go le botlhokwa go ikaega ka se ba se itseng thata e bong mabelo a dipitse a tumileng thata kwa Motokwe le mafelo a mabapi. Tona Kereng ene e ne e le sebui sa tlotla kwa kgaisanong tseo tse di neng di tsena mo ngwageng wa borataro tse di neng di ngokile dipitse di feta 70. Ha re bua ka go atolosa lenaneo la rona la bojana la bagaetsho re bua ka tsone dilo tse di tshwana letse mme ya re ga re bone boetele dipele bo tsibogile bo bone gore rona mo Motokwe rona mo Kweneng o ka kwano selo se re bona se ka bereka ke mabelo a dipitse mo godimo ga tse dingwe tse di dirang ke re ke la kgola gore ga le se le batle go dira tse le di utlwalang go se le di setsa ka kwano. You have chosen a product e le gore le bona gore e ka kgwetsa go hetla ditiro ka kwano ya thusa batho ba ka kwano gore ba bone se ba ka tshelang ka sone mme bile gape le so se re se itumelela ke bona gore le rata dipitse ke bone ko khawango gola ha re simolodisa the horse race. Botshelo ba rona ke temo le thuo hela ha re na di big industries tse re ka reng go di ka hira bana ba rona kgotsa di ka dira eng. Temo ke yone e hirang bana, thuo ke yone e hirang bana mme kana ha re bua ka temo re bua ka thuo re bua ka tsone dipitse. Bua ka tsone dipitse ka go di a ruiwa ene go tlhokomela pitse yone ya lebelo Motokwe Kereng is very expensive. It is evident that horse racing form a lot in terms of travel, adventure and tourism. We've had the Kokotsa horse race event, we have heard the Mascom David,
The horse racing market size in the world is sitting at 402 billion, and this amount is expected to increase by 2030 to 793 billion. fa jaanong re di garela ka tsa first division ya borwa setlhopha sa UB Hawks se gatisitse phenyo ya boraro ya paka eno jaaka se ne se fenya City Pola ka dino tse pedi go elengwe kwa lebalela SSG ka mafelo ano a beke. UB Hawks jaanong e mo maemong a boroba bobedi ka dintlha di le 16 fa tatlhegelo ya City Pola e raya jalo gore e wetsa ngwaga wa 2023 e le mo maemong a bosupa ka dintlha di le 14 a re utlwe ka tlego gakole. City Pola ba tsene mo motshamekong o ba etela dikota tsa Hawks mo metsotsong ya ntlha mme ba ne ba bona nno ya ketapele ka Lucas Motlopi karolo eo e tsamaile metsotso e le 25. Banna ba kwa Ramonaka ba ne ba tshwarelela ketapele eo go fitlha karolo eo ya ntlha ya konakong ya go ikhutsa. Mo karolong ya bobedi banna ba ga Alex Malete ba tla ka tshameko e botoka ba tsomana le nno ya go boela mo motshamekong mme ba kgona go e bona karolo eo ya bobedi e tsamaile metsotso e le 20 ka Mmoloki Khaswane. Hawks e ne a tswelela e laola karolo eo mme ba kgona go bona nno a bobedi bile le a bofelo ya motshameko jaaka motshameka morago wa City Pola Tefo Madome a na itlhaba ka thipa mo mpeng a nosetsa Hawks no a bobedi go ba neela phenyo ya tsepedi go ile nngwe ya City Pola. It's part of the game. We had those moments when we thought we've created a chance that can give us a winning goal. We failed to take those chances, more especially the last when we came from half time. 3 chances, clear chances, but you say you cannot falter the boys. They tried their level best. Because most of these boys they are young, more especially the front line. And coming to today's game, I thought we did very well, exceptionally well. With the ball, we were a bit patient with our build-up in the construction phase in midfield. We created chances. The number of goals that we scored, we should have scored even more than 2. And we won, but the areas that we need to improve on. Kwa Bokone go ne go na le metshameko e le mebedi fela maabane Makongolo Peswa e notile Green Lovers ka nno e le nngwe go lefela kwa Serowe fa Pilikwe United e setse ka dintlha tsotlhe tse 3 kwa gae ka go betsa Calendar Stars ka nno tse 3 go lefela. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Motswetso ka tlhoga go la re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko tsa Botswana Connect na le wena re kgaogana gone ha re tla ba re kopana gape mo tsatsing la ka moso tlhola sentle. The main objective of why we are here this morning is to capacitate you, the SMME sector, and for government to also learn from you, so that as we continue to do policy refining, we take your ideas, your contributions into the party policy, because it is for you at the end of the day, for the private sector to use. The NQP seeks to transform the way we've been doing business and analyze credibility of our products and services,